Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Жарнама KG каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Бишкек шаарындагы Рейом автоунаа базарындабыз. Бул 4-сектор. Биз азыр ушул жердеги арзан баадагы жалаң Жигули жана Nexia унаалары бар экен, ошолорду тартмакчыбыз. Көбүнчө бул жерде Жигули жана Nexia унаалары болот. Биз азыр мына ушул Nexia унаасынан баштайлы. Телефон номер 0708 63 48 63. 2007 жылкы, объем 1.5. Простой мотор дейт. Баасы 150 000 сом экен. Сегиз клапан дейт. Кийинки унаа Honda унаасы. Honda Logo дейт. 99 жылкы, коробка автомат, объем 1.3. Баасы $2900, телефон номер 0709 22 92 32. Кийинки унаа Honda Stream дейт. Honda Stream 2003 жылкы автомат, объем 2. Баасы $4300 или $800. Мына ушул жерде маркер көрүнбөй калды. Телефон номер 0704 58 48 48. Оң руль. Дөңгөлөктөрү кышкы. Дискалар титан. Жигули 06 унаасы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Машинанын абалы зыңк, идеальный состояниеда. Жигули 2106 ВАЗ 90 жылкы, объем 1.3. Расход 6.8. Родная краска дейт. Пробег оригинал. Баасы 170 000 сом. Телефон номер 0703 61 78 64. Кийинки унаа Волга унаасы. Волга 31. Дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. 98 жылкы, объем 2.4. Коробка механика, газ, бензин. Баасы 70 000 сом болот окшойт. Окончательно. Телефон номер 0501 20 20 30 0504 69 69 70. Волга Ничин. Волга унааларын кыйладан бери көрүп элекпиз. Пробег 358 000 км жүрүптүр, өтө деле көп жүрбөптүр. Иштери кенен. Волганы жыты урат бу. Илгерки унаалардан. Жигули 07 унаасы, ак түстө, белый жемчуг. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы абдан жакшы. Модель дейт 21053. Жылы 99 жылкы, объем 1.5. Пробег 46 300 км жүрүптүр, аз жүрүптүр. Карбюратор. Баасы 170 000 сом. Телефон номер 0552 22 62 72. 27 экен аяга. Абалардан жакшы Жигулинин. Машина сиздердики эмес байге? Артынан дагы жакшыраак тартып койлу. Кийинки унаа Nexia 2 унаасы, көк түстө. Дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. 2007 жылкы, объем 1.5. Коробка механика, баасы 160 000 сом. Телефон номер 0703 82 72 88. Сол руль. Кийинки унаа ак түстөгү белый жемчуг Лада унаасы.
ВАЗ 2114 дейді. 2010 жылғы. Пробег 140 000 км жүріптір. Объем 1.5, расход 7. Бағасы 170 000 сом. Телефон номері 0555 74 47 70. Ешкі салондары велюр, таза. Дөңгелектер қышқы, дискалар титан. Бұл да Лада Унасы. Сатылды бі? Қаншаға сатылды? 190. 190. Жылдарын жазып қойырады. Коробка механика екен. Жылы қаншаған жылғы? 13. 2013. 190-ға сатылды. Жарлама KG деген канал YouTube'та. Нива Унасы, Нива Тайга. Абал аудан жақсы, жаңы екен. Нива ВАЗ 21214 дейді. Пробег 185 000 км жүрген, 2010 жылғы, объем 1.7. Бағасы 317 000 сом екен. Телефон номер 0705 48 07 70. Машина балардан жақсы. Жигули 06 Унасы. ВАЗ 2106 2001 жылғы. Карбюратор дейді. Пробег 33 750 км жүріптір. Родной дейді. Серебро түсі. Бағасы 145 000 сом. Телефон номер 0559 00 18 01. Салам алейкум айке. Салам. Машинаның бағасы қанша болады окончательно? 130. 130, 130 000 сом болады екен. Обмен варианты есть, да? Нету. Обмен варианты нету. Косяка нету, да, никакие? Не, ничего нету. Все отлично. Только айдаш керек екен. Ешкі салондар велюр. Краска родной. Кейінгі уна Nexia 1 унасы. Жоқ, жазылып жатыр. Салам алейкум байкелер. Nexia сіздердікі емес пе? Nexиалар сіздердікі бе? Моторған твиштейді, моторған. О, жігіттікі. Қайсы? Сіздікі бе? Бағасы қанша болады окончательно? 140. Жылы қаншаған жылқы? 6. 2006 жылқы. Объем қанша? 1.6. 1.6. 140 000 сом окончательно. Обмен варианттар болады ма? Қандай? Обмен варианттар, алмашулар. Аз жабық болады. Если біреуде машина болса алмашу болады ма? Доплатасымен. Алмашуға ол. Алмашуға. Сатуға керек болады. Только сатуға. Нақ ақшаға сатуға ғана керек екен. Бұларда бүт бар сіздерге? Бұның бағасы қанша болады? Бүт бар 140-тан. Бары 140-тан, а? Жылдары да оқшаш бұл? Оқшаш. Тетігі золотой азы қолында ключі бар. Құшатын на месте көрі бар. Жылдары бар жоғы қанша жылқылар? 2006 жылқы. Бүт бары 140-тан екен. Барлы оқшаш машиналар. Телефон номеріңіздерді айтып қойсыздар бұл? 502 0502 959 959 777. 777. Нашу номерге чалып байланыстардар болады. Ешкі салондары велюр екен. Бұл золотой дайлау шолбады да? Бары таза. Бүт бары таза. Ашып көрейінші. Бүт бары іштейді да машиналары жақшылы идеальный. Только айдаш керек да? Оны айдап көрсеңер болады қазір. Машиналар бүт бары идеальный екен. Жалаң Nexia 1 уналар екен да? Бұл машиналар қаяқтан келген? Машиналар фирманыкы дейді, бірақ қайсы фирманыкы білмеймін. Корейский болса керек? Ошондай болса керек. Машиналар Қырғызстан елінің машиналары екен бүт бары.
Бишкектікі. Бишкек. Кейінгі уналарды тартайлы. Мейлі байқа жақсы сатып алыңыздар. Нива тайга унасы. Ниваның қорозынан екен. Дөңгелектер қышқы. Айыл жерге келсін айдайды. Жылы 2010 жылғы. Объем бюджеті. Басы 400 000 сом екен. Телефон номері 0554 40 34 08 0702 38 81 83. Здравствуйте. Здрасте. Окончательно 340 тысяч окончательно. 340 тысяч, да? Пробег сколько? 134. 134. Салон хороший. Ички салондарды алдан жақсы екен. Обмен варианты есть или нет? Смотря что. Не знаю, если предлагают какие-то машины люди. Смотря что. Я не знаю, если люди предлагают какие-то машины, есть там обмен или нет. Ну, смотря какая машина. Малометражки может быть, и миновен может быть. Ага, турбодизель. Малодеряшка есть, да? Ну, да, турбодизель. Турбодизель. Высокая, чтобы была. Ага. Низкий не надо. Только высокая машина есть там обмен. Высокий, да. Биік машиналарға обмен Да. бар екен. Машиналар абалаудан жақсы екен. Родная, да, краска все? Не освежали. Освежали. Ага. Но она не гнилая, Остальные нормально. косяку нету, да? А? Все нормально, да? Косяку нету, Нет, да? нет, она не аварийная, ничего. Просто Ага. освежили, а она не бита, не аварийная, ничего нет такого. Ага, все идеальный состояние, ешқандай ұрылған жерлер жоқ. Не битый машина екен. Прицепное есть всего. Прицепной есть. Да. Все нормально. 4 ВД. 4 ВД, да, все работает, ни капли масла нигде не капает, ничего. Ага. Все отлично, идеальное состояние. Идеальное состояние, да. Только айдаш керек екен. Кейінгі уна. Nexia 2 унасы. Түс уақытшылы белый жемчуг. Телефон номері 0508 66 69 98. 2011 жылғы пробег 125 000 км жүрген. Коробка механика, объем 1.6, басы 180 000 сом екен. Кейінгі уна Жигули унасы. Есі жоқ екен, жазылбаптыр. Бұл Лада унасы. Мынаны үйреніп алыңыздар, мындай таш бастырып қойышты. ВАЗ 21, қанша дейді? 15 дейді. 2004 жылғы объем 1.5, басы 120 000 сом. Телефон номері 0559 40 45 45. Кейінгі уна Жигули 06 унасы. Şu жерlerine кичине чирегенге окшогон жерлери бар экен. Атак жакшы экен. УАЗ 2106 дейт. Жылы 90-жылкы. Расход 8-9. Басы 95 000 сом. Телефон номери 0707 15 70 71. Россиядан келіп тұр. Кейінгі уна Лада унасы. Қызыл түсті. 21-14 дейді. Лада Самара деп қойды. Пробег 230 000 км жүрген. 2005 жылғы объем 1.5. Басы 120 000 сом екен. Телефон номері 0501 23 05 23 02 93. Сол руль. Кейін бұна Жигули 07 унасы. Дөңгелектер қышқы. Лада дейді. Пробег 85 000 км жүрген. 2011 жылғы объем 1.6. Басы 200 000 сом екен. Телефон номері 0708 64 18 34. Коробка механика. Ішкі салондар велюр. Пробег 83 000 км жүрген. 83 900. Почти 84 000. Машина сіздегі бар екен?
Болушу қанша болады окончательно? 190 мың сом болады екен. Мынаусы несі? Бұл қоздық үшін. Қоздық үшін. Для красота. Белый жемчуг. Обмен варианттар болу? Сколько наличка? Кейін күнадағы Лада унасы. Лада 110 дейді. 2005 жылғы. Парабек 200 000 км жүрген. Коробка механика. Объем 1.6. Срочно сатылады дейді. 150 000 сом екен. Телефон номер 0701 11 24 44. Içki salonları таза екен. Дөхілерден себеп тұр. Кейінгі ұнанда татып қойды. Toyota Avensis ұсынасы. Серебристый түсті. Пробег оригинал 2003 жылғы, объем 1.8. Коробка автомат, база $4700. Телефон номер 0700 18 41 83. Шынымен біз Жигули, Волга жана Лада Nexia уналарын соңына шығардық. Андамесе урматтуу мекендештер, лайктан басып жана көп комментарийлерди жазып коюңуздар. Если көп лайк жана көп комментарий жазылган болсо, видеолорду YouTube ошончолук көбүрөөк таратат, көбүрөөк элге жаят. Ошондуктан сиздер лайктан басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарылышта жалаң аудио унаалары жана жалаң Lexus, жалаң Honda CR-V унааларын тартмакчыбыз. Анда эмесе саламатта калыңыздар.